4 sata ujutro, mrak, more, tišina. Dok većina stanovnika Dubrovnika spava, posada broda Orka sprema se za ribolov. Dinko Cvjetović sa svoja 2 broda deceniju i pol lovi ribu. Članovi njegove familije sa morem su se družili u Titovoj Jugoslaviji, a njegovi ribarski brodovi sada plove vodama Evropske unije. Idemo na granicu teritorijalnih voda Republike Hrvatske, odnosno u ZERP. Ribamo u ZERP-u, to je znači van 12 milja. I tamo boravimo dan, nekad 2. Eto, ovaj brod boravi dan, on dolazi uglavnom svaki dan radi tržišta dubrovačkog, predat ribu da građani imaju stvarno lijep izbor ribe u Dubrovniku. A ovaj moj drugi brod, on uglavnom radi za Italiju i on dolazi svako 2 dana. Uglavnom svako 2 dana. Na poziciji moramo biti najmanje 1 sat prije izlaska sunca. Sad kako god uhvatite, ili je zima ili je ljeto, da bi ribolov bio kvalitetan moramo biti 1 sat prije izlaska sunca. Mreža mora ići u more. I onda ide poteg nekad 5 sati, nekad 6, zavisi od dubine na kojoj radimo. A ovaj brod, odnosno oba 2 broda su sposobna da rade na dubini do 700 metara dubine smo radili, a čak i preko. Hrvatska ima dugu istoriju ribarstva. Duž obale od 1777 km, u ribolovu je angažovano čak 14.000 ljudi, a s danom ulaska u Evropsku uniju u registru je imala 4270 ribarskih plovila. Još 10.000 Hrvata vezano je uz ribolov oko servisiranja flote, a tu su još i mali ribari i rekreativci. Osim toga, veliki broj turista dobija dozvolu za ribolov. Dio evropske porodice naši susjedi postali su prije 2 ljeta. Imali su, kažu, dosta usklađene standarde sa evropskim propisima jer su zbog izvoza po njima morali da rade i prije. U pogledu trgovine, standarda same kvalitete proizvoda i plasmana smo već udovoljavali tim uvjetima i prije. Ništa se značajno u tom dijelu nije baš promijenilo, a isto tako naša legislativa u području regulacije ribolova je bila vrlo slična evropskim propisima i propisima drugih mediteranskih zemalja. Ipak morali su sve u potpunosti prilagoditi, a taj proces krenuo je 2006. godine kada su počeli pregovore. Od tog momenta smo zapravo i službeno počeli službeno prilagođavanje naše legislative i koje je prema Evropskoj uniji. Vrlo je važno znati da zapravo svi propisi Evropske unije koji se odnose na ribolov su izravno primjenjivi. Tako da zemlja ne mora imati svoj poseban neki propis u tehničkom smislu. Mora imati jasno prevedeno na svoj jezik, ali to isto tako komisija već napravi, pa onda i to imamo. A onoga momenta kad smo mi otvorili proces uopće otvaranja prema Evropskoj uniji, postupak pregovora i predpristupni onaj cijeli proces, mi smo već od tog momenta počeli praktički raditi, tako da smo zapravo se to, može se reći, malo fino usklađivanje radili kroz skoro 12 godina. Sve ono što je na papiru potrebno je uskladiti u praksi, a to ne ide tako glatko. Svakako je potrebno vrijeme. Ribari su svjesni da ulaskom u Evropsku uniju mogu lakše da se probiju na tržište, ali se još privikavaju na nova pravila koja propisuje Mediteranska uredba iz 2006. Ima puno stvari s kojima smo se suočili nakon ulaska u Evropsku uniju, a koje nisu išle ribarima u prilog. Pregovaranje po poglavlju ribarstva hrvatske strane sa Evropskom unijom, iako je to dugo godina trajalo, nije napravljeno na najbolji mogući način. Pa su se ribari suočili s vrlo teškom prilagodbom i suočavaju se i dan danas. I vjerovatno će to potrajati još. Iz ovog udruženja koje okuplja 2700 profesionalnih ribara objašnjavaju da je problem u tehničkim detaljima. A to su visine mreža, veličine mrežnih očiju,
načina trženja ribom, iskrcajnih mjesta, infrastrukture, ribarskih luka, sve ono što treba i što je u Europi normalno i zadovoljava, to Hrvatska nije uspjela ribarima priuštiti, niti je priuštila do sada. I mi se i sada suočavamo s tom problematikom. Ulaskom u Europsku uniju otvaraju se mnoge mogućnosti i svakako ima velikih pozitivnosti, ali treba ući s oprezom, načinom i ne griješiti u samome startu da bi kasnije bilo puno lakše. Sa prijemom u članstvo povećao se broj pravila, pa je lov ribe od ljeta 2013. drugačiji. Da se veličina mrežnog tega, to je ova saka, promijenila i mi smo lovili puno više sitne kozice, recimo i sitnije ribe. Od kad smo ušli u Europsku uniju, nama je ovo 50 mm. I to isto vas čeka, jer vidite što se događa. Ona kroz ovo oko prolazi, možda mi dnevno prospemo i 200 i 500 kila, ko zna koliko ovakvih kozica. To je jedna od mjera koju smo morali primijeniti u Europskoj uniji. Hrvatski ribari dobili su nove obaveze. Povećana je kontrola jer brod konstantno prate 4 aparata. Internetom sam, znači prije isplovljenja, moramo javiti lučkoj kapetaniji putem CIMIS-a, sustava CIMIS, da odlazimo u ribolov. Imamo elektronski očevidnik gdje se moramo prijaviti u Zagreb da izlazimo na ribolov. Imamo ICE, to je satelitsko praćenje brodova gdje vi uvijek na internetu možete vidjeti gdje se mi nalazimo i što radimo. I imamo Blue Box, to vam je plava kutija na brodovima kao crna kutija u avionima. Propisi nalažu i da se podaci zavedu kroz papire. 9 sljedova papira je nama sad prisutno od ulova u gospodarskom privrednom ribolovu do odlaska ribe na tržište. Svaki detalj od izlaska, vraćanja broda nazad, kilaže, vrste ribe, zone u kojoj je ulovljeno i sve to što je vrlo interesantno što će se jednostavno dogoditi i kod vas. Papirologija je više nego se upeterostručila i danas biti zapovjednik ovakvog broda nije samo biti ribar. On stvarno mora biti uključen u sve procese od znači ulova ribe, od praćenja papira, od interneta, od kompjutera. Znači ribar više nije samo ribar. Taj proces od početka treba shvatiti ozbiljno jer će jedino tada koristiti. Hrvatski ribari na ovo posebno upozoravaju poučeni sopstvenim lošim iskustvom. Na osnovu tih podataka koji mi već niz godina i pripremno pred ulazak u Europsku uniju smo uveli da nam bude lakše i vodimo i dogodilo se da su ribari to shvatili neozbiljno, ne primjenjivali ono što bi trebalo i sad se događa situacija da na osnovu one statistike koja nije bila istinska dobivamo ili nekakve kvote ili dane u ribolovu ili bilo što drugo. Jer ako ste vi pisali da ste bili, a mogli ste, kako vas je bilo već, ste našli za shodno pisati da ste bili 100 dana u ribolovu u godini, a vi ste bili možda 150 ili 200. I sad se dogodi situacija da je vama na osnovu tih 100 dana omogućeno da napravite 100 i ništa više, a vi s tih 100 dana živjeti ne možete. Dakle, ispunjavanje svih tih statističkih podataka, vjerujte, bit će na korist, a ne na štetu ribara. Izmijenili su se i uslovi po kojima ribari mogu da prodaju ono što ulove. Po povratku broda, noću moraju zaključiti ulov i poslati u Zagreb izvagan. Prije iskrcaja moramo ispuniti obrazac o podrijetlu proizvoda, to je obrazac koji mi garantiramo da je riba svježa da bi mogla ići u promet. Moramo napraviti znači otpremnicu koja je klasična ostala od prije i moramo prvom kupcu dati te papire da bi on sutra mogao početi sa prodajom te ribe. On mora još jednom napraviti prodajni list i prijaviti to sve internetom u upravu ribarstva u Zagrebu da bi se ta riba mogla staviti na naše tržište. Mi smo vam uvijek morali imati kvalitetu ribe vrhunsku, znači nikad nismo mogli prodavati ribu sumnjive kvalitete, nikada. A sada je to pogotovo jer riba mora prolaziti kroz odobrene centre, znači kroz odobrena skladišta gdje se vrši pregledi, nadzor, veterinare, svega. Iz uprave ribarstva napominju da su najviše problema imali upravo oko uvođenja sistema za praćenje ulova. Iz početka vrlo veliki otpor prema ispunjavanju očevidnika, izvješća i tako, međutim to je sada postalo već sasvim normalna stvar i vrlo bitno je to je ono što mi sada recimo neki naši ribari osjećaju,
Ono što je svakako prednost u cijeloj priči je i to što se spriječava rad na crno. Na carinu, kada dolazimo, mi moramo predati znači, jednu otpremnicu koja ostaje na carini, jer mi imamo tu neum. I kontrola ribe je 100%. Da pričamo sada o nekakvom trgovanju ribe na crno, prodaje na crno. Ne, to jednostavno nestaje sa ulaskom u Europsku uniju i bavljenjem ozbiljnim poslom. Ne možete raditi na crno. I ne isplati nam se, apsolutno ne. Zato, uprkos novim obavezama, ribari kojima je ribolov u krvi, nadaju se da će pozitivne strane članstva brzo osjetiti. Evropska unija obezbijedila je više miliona eura za skreping, odnosno uništavanje brodova koji će se isključiti iz ribarstva. Za to se dio ribara već prijavio, što ide na ruku onima koji imaju povlastice i dalje namjeravaju da love. Pozitivi se nadam, normalno ne bi se bavio ovim poslom kad ne bi gledao to pozitivno, reću vam moje ovako proces od 2-3 godine ulaska u Europsku uniju je proces prilagodbe, proces nekakvog, pa i bilo je tu i odbijanja i bilo je negodovanja, jer kad bila kakva promjena izaziva nekakvu reakciju ljudi, jel? Što će nama biti dobro? Očistit će se brodovi koji će se, znači, trajno isključiti iz ribarstva. Te povlastice koje su, recimo sada u Crnoj Gori, možda kao u Hrvatskoj prije 15 godina bile, a nije važan papir, a sada je to papir koji vrijedi jako puno novaca, da ne rečem da se to sada već zavisi od veličine broda, razgovara o stotinama tisuća eura. U Hrvatskoj se godišnje ulovi na desetine hiljada tona ribe. 1/3 ulovljene ribe, otprilike 25.000 tona, prerađuju domaće fabrike. Aktivno je njih 70 za preradu bijele ili plave ribe, koje je više. U ovom pogonu, koji se nalazi u okolini Splita u mjestu Drniš, godinama prerađuju bijelu ribu, isključivo iz Jadranskog mora, najviše ipak kozicu, odnosno gambore, čiji je ulov, kaže vlasnik Tonči Škratulja, u porastu. Moja prerada se skoro 80% je ručno rađena. Znači, ne postoji stroj koji bi čistio kozicu. Znači, meni dođe nedjelja večer ili nedjelja toku dana mi dođe oko 1000 kila kozice. U kašeti na 5 kila svaka friška. U 2 dana do 3 tu količinu meni moje djelatnice odvajaju meso od klopa. I onda bi se to meso se vakumira na taci na 500 grama, na 300 grama, ovisi o kupcu kako je zainteresiran. Neko je zainteresiran za IQF pakovanje, smrznuto sa 10% glazure, a neko je zainteresiran da bude to na tacini 500 grama. Toga radi jedno 70% u firmi. Ostatak imam za talijansko tržište, fritura di paranca, to Talijani tako zovu, ovu sitnu ribu, a to je trilja, oslić, mol, patarača ili Talijani to zovu zangeta. Da bi se riba preradila na pravi način, važno je poštovati cijeli proces, naročito sada kada su dio evropske porodice. Ako govorimo o trilji, molu i frituri za Talijana, onda se prvi dan, meni 10 žena, samo režu glave ribi i čiste. I nakon ciklusa od 4 sata, kad se očisti riba, ide riba na smrzavanje u tunelu. Ta se riba mora u 3 sata spustiti na minus 40 stupnjeva i IQF bude sve smrznuto. Sutrašnji dan ta ista riba ide na glaziranje kroz stroj, da se svaki komad ribe mora proći, svaki komad ribe mora biti na njemu plašt leda. Voda se smrzne i ona štiti ribu od dodira sa kisikom i čini je kvalitetno i za godinu dana. Nakon toga se pakira u kartonske kutije na količinu od 5 kila, izmiješa se u istoj kutiji, bude 5 vrsta ribe, zapakira se, deklarira se datum ulova, datum smrzavanja, rok trajanja i daje se na tržište u Italiji ili u Evropskoj uniji. Najviše Talijani to. Članstvo u Evropskoj uniji, kaže Tonči, podrazumijeva veću disciplinu. Ljestvica je podignuta za kvalitetu i disciplinski postupak, a to je najhasat. Od momenta ulova do momenta prodaje, ama baš
neću reći u svakoj sekundi, ali svaki segment vremena proizvoda od ulova do izlaza iz objekta mora biti pokriven, pa ako ćemo reći u svakom danu. Znači kad je ulovljeno, ko je ulovio, koju količinu. Onda imamo datum smrzavanja, seriju smrzavanja, na koji način smrznuto, onda pakiranje i onda izlaz. Ispunjavanje svih ovih koraka veoma je važno budući da godišnji promet od morskog ribarstva prema podacima Udruženja ribara nije mali. Oko 4 milijarde kuna, nekakvih 750 milijuna evra na nivou godine. Ne treba svakako zanemariti važnu činjenicu da je pristupanje Evropskoj uniji Hrvatskoj omogućilo da brže otvara vrata tržišta. Najveću po vrijednosti izvoz imamo u Japan, i to u obliku tuna, koji su praktički 99% naše proizvodnje tuna ide u Japan. Izvan, osim Japana, imamo nešto izvoza i prema bivšim državama Jugoslavije. A unutar Evrope najveće tržište nam je Italija, Španjolska, Slovenija, ova nama susjedna zemlja. Mi tradicionalno imamo tržište i prije nego što smo ušli u Europsku uniju, smo trgovali najviše sa Italijom i Španjolskom i jasno Slovenijom, Austrijom i ovim bližim. Međutim, promijenili su se okolnosti u kojima se sada radi. Puno je dostupnije to tržište, ima puno manje ovih administrativnih barijera. Nestali su carinske kvote, recimo, koje su prije bile. Zatim, povećala se konkurentnost naših proizvoda samim tim što su bolje dostupni tamo. Ubrzalo se stvarno, pogotovo za tržište za svježu ribu, se jako ubrzao postupak stavljanja do maloprodaje te naše ribe, koja sada dolazi znatno ranije i time se održava i kvaliteta, s tim se postiže i bolja cijena. Od ulaska u Evropu na tržište se i pokazivanju onih koji prerađuju ribu jednostavnije stiže. Nemamo više špeditera, nemamo više veterinarskog graničnog prijelaz, nemamo vam baš ništa, nego jednostavno ujutro složiš pošiljku, sutra, u istom danu ta pošiljka može biti do svog kupca. Znači, jako brzo. Od momenta utovara, iskrcaj u Evropskoj uniji možeš prisutan biti ako ideš trajektnim sutra ujutro, ako ćeš sa cestom možeš biti za nekih 5 sati. Za sada ne mogu reći da se sve to značajno odrazilo na brutodruštveni proizvod, budući da još nemaju statističke podatke zbog kratkog perioda koji bi trebalo analizirati. Ipak, u korist na duže staze, čini se, ne sumnjaju. Za očekivati je da će se značajno povećati cijene ribe, odnosno vrijednost našega proizvoda, s obzirom da sada u ovom razdoblju već su se jednostavno izgubila cijeli niz preprodavača u tom lancu, koji više nisu potrebni. Ubrzala se protok roba i omogućilo se kvalitetniji jednostavno pristup tržištu. Hrvatska za potrebe ribarstva godišnje izdvaja oko 100 miliona kuna ili nešto više od 1.300.000 eura. U predpristupnim pregovorima ribarstvu je samo kroz IPARD na raspolaganju bilo 155 miliona kuna, odnosno više od 2 miliona eura. Od toga polovina je bilo državnog, a polovina evropskog novca. Nakon ulaska u Europsku uniju imali smo na raspolaganju još onaj iz ribarstvenog fonda Europske unije 11 miliona eura koje smo ostvarili sa nekih 90%, s tim da ti novci su bili zapravo samo za 2013. godinu, za drugu polovinu, jer je to bilo iz sredstava koje su bili na raspolaganju u europskom ribarstvu u razdoblju od 2007. do 2014. Sada u sljedećem razdoblju 2014. do 2020. imamo na raspolaganju ukupno 349 milijuna eura iz europskih sredstava. Za to se zemlja ne prijavljuje, već se unutar projiciranja financiranja ribarstva na razini Europe svako dobije svoju startnu poziciju i svoj udio u tome i samo o državi
članice i njenim gospodarskim subjektima, administracije, tako, ovisi koliko ima kvalitetne projekte, programe, koliko je to prihvatljivo za financiranje iz tih fondova ribarskih i o tome onda ovisi jako iskoristivost sredstava. Upravo ribari priliku za korišćenje evropskog novca vide kao još jednu veliku prednost članstva. To je nešto pozitivno i to je jedna svjetla točka. Evropska unija potiče i postoje fondovi, to znate, za recimo izgradnju hladnjača, kupnju kamiona, opreme, poboljšanje uvjeta života na brodu. Fondovi su otvoreni i to su jako izdašni fondovi koji nije baš lako sad sve to ne ispuniti, međutim oni postoje i može se do toga doći. Ne možemo reći da se ne može, može se doći. To je vrlo važno. Važno je svakako da ribari imaju i pomoć države. Priznaju da ih je prije ulaska motivisala povoljnim kreditima kako bi se njihova flota povećala i uveli novi brodovi. To je bitno zato što ističu nakon ulaska u Evropsku uniju nije moguće povećavati kapacitet plovila. Naše resorno ministarstvo kroz agencije, kroz radionice koje se održavaju po primorskim županijama, lokalnim upravama, će pripomoći u biti ribarima za aplikacije na ta sredstva koja se očituju na način da možete dobiti za renoviranje plovila, da možete dobiti novce za alate, da možete dobiti za infrastrukturu, dakle iskrcajna mjesta. Iz Uprave ribarstva napominju da je pomoć od Brisela prethodnih godina dobio i sam državni aparat kako bi se što bolje prilagodio Evropskoj uniji. U unapređenju naše inspekcije, edukacijama i sl. Čak i u tehničkoj opremi, kao što su informatizacija i sl. Jer u tom dijelu su zapravo najveći dijelovi prilagodbe Evropskoj uniji. Međutim, i za Evropsku uniju to područje je relativno novo. Jer recimo i sada smo u jednoj fazi zapravo reforme i uvođenja nekih novih stvari u administrativne procese koje su vrlo bitni radi zaštite krajnjih potrošača. Kako bi naša država i ribari sve ono što slijedi u procesu pregovaranja u poglavlju ribarstvo savladali brže i lakše, susjedi savjetuju da bi prvo trebalo odrediti kolika je privredna važnost ribarstva. Da se država odredi koliki joj je prioritet i šta joj znači crnogorsko ribarstvo. I dobijete jednu osnovu u pregovaračkim tim procesima u poglavlju za ribarstvo svakako da bude neki predstavnik ribara. Jer će on najjasnije znati i preporučiti ono što bi bio interes samih ribara. I drugo, naša saradnja u Hrvatskoj je velika sa naukom, sa znanosti. Jer u Europi za bilo kakvu promjenu, po bilo kakvim ribarskim propisima ili bilo čemu, ako nemate podlogu nauke našeg instituta za oceanografiju i ribarstvo iz Splita, koji nam u tome uvelike pomaže, to je apsolutno nevrijedno. Bez znanstvene podloge ne možete maknuti. Bilo šta pravdati, bilo šta mijenjati, bilo što tražiti. Tradicionalni alati zbog manjkavog pregovaranja, zbog ne znam čega, zbog možda male ishitrenosti i brzine su nama najviše stradali. Tako da smo mi recimo izgubili tradicionalne alate koji su više od 500 godina prisutni u Hrvatskoj. To su mreže potegača od čega su egzistirali mnogi ribari na otocima. Poruka za crnogorske ribare bi od mene bila da moraju jako dobro ispregovarati, znači u pregovorima s Evropskom unijom, da zaštite svoje lokalne ribare i svoje tradicionalne načine ribolova. Otvoreno more će mora dijeliti i sa Talijanima, mislim preko 12 milja, i sa Talijanima, i sa Hrvatima, Albancima, ko će se već tu vrtiti. Tu pomoći jednostavno nema. Ali dok niste ušli, morate ispregovarati da vaš ribar, čiji je možda djed ribao na nekakav način i dan danas taj način ribolova opstaje, mora ostati dalje. U cijeloj priči važno je dakle da ribari imaju pomoć od države i da ne nastupaju sami već u sklopu udruženja. Ali osnova svega je da uče na tuđim iskustvima jer ona im mogu samo koristiti.